लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा मेगी तांग मंगा नोंमाइजिंग नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहानबदा मरुओइबा पाव मैट्रिक परीक्षा मकोक थोंना पास तौकिबा बोंतेरापुर हाई स्कूल की महिरोई सिंह तराम नौखरे शिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन SMSU ना मेगी तांग अहुमबो ब्लैक डे ओइना पांगथोखरे वर्ल्ड मितई काउंसिल WMC ना मितईबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहनबगी खोंजंग मखा चथरे NTA लौबा नीट परीक्षा ngasi leibak asigi sahar chamgaga yangkhai tereta pangthoklagani amasung Jiribam Peace Committee gi chahi pharakpagi mifam pangthokre warep kaya sulokre haujik mapung oiba pau tabirase handakta lauthokiba lising aniga kunhumdoi kunmari gi metric parikha da makok thongna pass taukiba Bonterapur High School gi mahiroi singbu taram nokpagi thormama ngarang school asida pangthokre Thauramda M. Gunabati, Headmistress, Bonterapur High School, Dr. Bidyut Deb Chaudhary, Regional Secretary Seba, Rakesh Pal, Senior Accountant, RMSS Kasar, Potharaba Headmaster, CH Babaton, M. Bijoy, N. Chunilal, Social Activist na Mathang Sidna, Mipamapu, Mitunglen Amasung, Ikai Kumnazaba Mitung Sing Oina Dais Tapamke. School Asigi Mahiroi Kuntramathoida, Kuntramathoimak Pastauki, Masigi Manungda, Distinction Mari, Star Mark Manga, First Division Tatara Mari, Aduga, Second Division the Nipan Yauki. School Asigi Mahiroi, Mutum Sujatana, Kasar District ki Provincialized School Singi Manungda, Topper Oibangamki. Mahakna, Subject Pumna Makta Letter Laura Kibagalunana, Advanced Mathematics da Samada Chama Pangduna Apunma Mark Chamaga Yankai Teret 92.8% Pangki. Sujatana Mahaki Tungi Punsida Civil Service da Changma Pamli. School Asigi Mahiroi H Thambal Tomina 92%. A. Rohan Sarmana 90.5%. Amadi M. Debitana 89.2% Pangduna Distinction Pangki. Makok Thongna Mai Pakraba Mahiroi Singda Memento Lengyan Fi Kolom Amadi Sel Gimanasu Kudol Tamki. Thaurunga Mari Lenana Sarugyakiba Oja Singna Mamal Yamla Bobapum Kaya Pangdoki. School asigi mai purakpa amasung samda sam phangdana pass tawrakpa amuk haingai jana nungai matung dasu ngosai mamang dasu rasin habi kidap adumna secondary na hojiki matandari amuk henna metric tagi maruoi higher secondary result amuk metric tagi henna maruoi marandi higher secondary result sigi matung inna hoigi tungi punsigi phidep leptorim ai karam line da sattani habado higher secondary result matung inna ni hojiki matam sidadi ngasai mang dasu jam yam na habi gire result se aduki mati wanghanari aduki mati completing ju goire madudi result phatadi thabak sangbogi wadi thambu thambro apaba college da like tambak thangde disi college da ko admission ta won tamda first division holder 75 80 ka se ga dum loi gara mathangi aduki nyamtha basin da admission thangde adunadi adimi singcha aduki mati competitive goire madudi result se ja ana ba simi kudi mak na loina ti alert oina re Maram aduna nakoi maram di audio class okay 11 na kaga da bangang sing igin sijaro satra satre sing ada akoi na phangai ba result asidagi hene hena mathangi lakade ba secondary porika sigasu 99.9 hagi bodo ko adu mana idi nakoi mak phangbo oyu hene hena mu khana batai asai nakoi na hagi bodo idi jasin hagi bodo first division da phangi ba mark se makoi idi mathangi hande goji phangba mark se mathangi exam sidam sekegi mulik na taraka tarati mi nathi na ngamna nyai to ko masi wa kasmu na ko phimba na koi wa khalla mata from the ka wa jati hen no hona ga dormi segi hen na lamba ko hen na alam bari jal korakna bana ko phimba no hona ga dormi asi khagni do career guidance career counseling ki matang gadi mase koi hoji matam da youtube ta su mayam pire ko mase ola bi mono su ta pire Hajar hajar ba YouTube ta koi karam ba career ai karam ba line dai salaga ai haina ba ada haina ba su karam mathau tai ai doctor oining de adu wai mai pa na doctor oi haraga su ai na haina jada bo raga di mado ai mai pa pa mamoya ba ada isa gi haina ba che ai isa na su so bo tai lone na guardian sing na su angang sin na karam hiram da pa mi na doctor oining na engineer oining na waja oining ida Ataga matar ba line science kam ningi na arts kam ningi la asiguro mo se loina ko guardian sing se betang angang sige pa ko je bigani mo sumana angkada shon ma taraga di mal science tan bidan arts chala laga aduga hene result hanumo tawona hene bhagatrai na khali
सबसे टॉपर में सुजाता का नाम था। मैंने फिर से एनालिसिस किया कि कछार में डिस्टिंक्शन होल्डर कितना है। आपकी तरफ 4 नाम आया ना, मेरे पास 240 का नाम आया। 240 कवरिंग ऑफ ऑल गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल कैटेगरी ऑफ स्कूल्स। जब मैंने वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को फिर हटा दिया, डिस्टिंक्शन निकाला, उसमें भी सुजाता का नाम पहले था। जब मैंने फिर से सॉर्टिंग किया कि गवर्नमेंट और प्रोविंशियल स्कूल में कितना डिस्टिंक्शन होल्डर है, उसमें आया 16 कैंडिडेट जो डिस्टिंक्शन होल्डर है। 16 कैंडिडेट में 11 गर्ल्स है और बाकी 5 लड़का है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द बॉयज, बट आप समझ लो लड़कियां का दिमाग कहां चलता है। 16 girls in the government school got distinction. 988 students got star in this year. थैंक यू। अभी मैं यहां जो बाकी हमारे 3 डिस्टिंक्शन होल्डर है उनको भी बुलाऊंगा आने के लिए। वेल डन। इधर एक सेकंड। अइंगोंदा मतम तोयना तोयना हंगई कमाई कमाई तौरी स्कूल की पोजीशन करी तौगदबा ओजासिंग दसु माक मतम मुनमक रिगार्ड्स पी असिनी अखोय बिदुत सागी नेचर से माक मतम पुनमक दा आइदे अखोय बोंटापुर से माक की हवथ मामा होइना मांगा मतम पुनमक दा अखोय खंदना तलई असिना अखोय बिदुत सागबो मतम पुनमक दा अखोय थांगत बंगमदे मनोमगी हंदकी सेना क्वाइदगी रेकॉर्ड ओइबनिना अखोय जामना अखोय वखन नुंगाइनिंगानी अदुना अइना हाइजगदबदी होजिक फाइव डिवीजन लाए आइना अखोयगी कैरा काबसे सिरी अहुम मरी कारगा अखोय जारेदा हैना कुमथबगी वखन खंदबा कैरा तो कदाई भव लई हाइबदो मदो आप पंदोम लोम न कागे हाइबो वखन मा मतमुनु का लोइना चलगदनी नोइना सक्सेस होइदोइबा मरकता आई कुमदा होगे हाइना कुमदा होरदी नोगी आशा सक्सेस होइबा अदो खरा वाना थोकनी से कोई नहीं मणिपुरी मीडियम एम स्कूल हौरगा हाई स्कूल दी चनद्रिबा अदुना मु हाई स्कूल कारगा अमुक मु अइकोसे इंग्लिश मीडियम दु तंबा तारे अन इंग्लिश मीडियम को फर्स्ट बेस नि बोंतरप हाई स्कूल दा असमा तो ना चाही खरा लाबे मतुंगदा आइदि इंग्लिश मीडियम लोइखगा अमुक मु बोर्ड ना कोई मणिपुरी मीडियम से जारे आइना हाबेदगी हाई स्कूल दा को मणिपुरी मीडियम तंबा होई असमा ना जामना वाना वेंचर स्टेज तगी अइकोसे आई छात्र छात्री लागो नखोइदि कयाम द नुंगाय बनो जी कोलांगे फेन मखादा ओजानी अखोय दो फेन दो उंगदे फेन दा थारो अदु तो कया द नुंगाय न तमिबा अखोय मतम दो अदु का नते कोई स्कूल सगाय ब तमई बनी अदुना चाही आई स्कूल सिदा लाइक तमगा स्कूल सिदगी पास तौरगा स्कूल सिगी सेवा तौवा फंगजा भाइबसे आइगी यामना लाइब अहाक हंदकी 2024 की मैट्रिक दा फर्स्ट डिवीजन दा लेटर तरुक कलना डिस्टिंक्शन दा माय पाली मसिपना की क्रेडिट से अखोगी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ओइबिरी बे अखोगी मिंगोइना पंजरबदा अखोगी ओझानी गुणवती अमदी अते ओझा पुनमक्ता पिजनिंगी मरमदी मखोइना अखोइबु कदाइदा सोइखिगदगे हाइना निंथीना चेक्शनना सेनिबि छेनाबिदुना अमदी निंथीना ताकपि तमिबदगी मसिगी थाकसे योबा ngamjabani haina ai haijaningi masiga lana yumda अखोगी ममाना सोइबु निंथीना गाइडेंस तोबिबा मा की aina bu लाइक पादी मा जहां अचिन मथबक अमा लेरगा सुदोइंगोना हाइदे लाइक तो तोजसनु आइना लाइक तो तोहना थमी aina लाइक पाव मतमदा ai नोंगमदा पुंग कुन मरी मनोंग दुम पुंग तरुक निपान दुम स्टडी तौना बु होनजे एग्जाम नक्सलग मतमदली सुम लाइक मनाक सुम लई पुंग निपान तरा उति दुम लाइक तो जरे आया लाइक पाव से या मना बुक फॉलो तोई मेन बुक फॉलो तोई मदुना मरम ओरगा मार्क्स स्कोर होबो ngam बने आना खजे
aina yumda like pawa matamda jaha khangdaba jaha all subject ki chay nabal eraga suai ki papan mingona panjarabda khagi mutum ronabi school asidagi su jaha pothara bo jaha maha ki manakta chalaga discuss tawduna jaha khangdaba amal eraga su adugi maramda khangnabo hona duna ai maha ki guidance makhada like tawjarai masigaduna na ai study life ta ai punchida papa later matung dagiri haide financial problems mayam lai do financial problem ki matang da khoi papan ngasi maksu khoi meeting asida present oi biri ba khoi papan mutum surjit singa amadi khoi panjai ma manjai ma moi mafam asida lak bangamdre mingona panjarabada em premjit singa amadi samoli singa makoina ai mating pangi guidance tawduna ai punsi se lak chabani tunga lakada punsi da su asmasidagi hena mai pa ko oibangam jage haina isora thungni jari aina tungda ojaning badi ai civil servant ama oina thabak tawjaningi masi oiba su ngamjage haina asasing dagi thongni jari Kasar Lakipur gi manung chanbada leiba nungphau leikai da leiba ireima lairembi imagi chahi gi common thoram kalen gi humni panba me thagi tangtara irai numita pangthok lagani leibak amaiba imphal dagi ibudau pakhangba liklam kanbalup ipa legal gi president ibudau people na thagol changpiduna ayuki pungni pandagi thoram sathagani ireicha singna matam chana lengbirakduna common thoram asi mapung phan binaba ireima lairembi temple management committee gi maige dagi secretary tonamam robindrana nolukna ningsinglagli Silong Manipuri Students Union SMSU na Megi tang ahumbu Black Day oina pangthokre Silong gi laitum khrada leiba Manipur House ta Megi tang ahum numida sibu Manipur da thok diba irang asina chahi ama mapung pharakpada mahiroi lubasina numida sibu Black Day numit oina pangthoki Manipur gi irang asida illegal immigrant singna yellow missing da onsen duna landa babu thoromaduda akan mamong da yaning da phongdokhi thorom da wangang laduna Silong Manipuri Students Union SMSU gi president Chongtham Thangam Miteina phongdokhibada sahi ama mapung pharaklaba misi mina yummai thaba amadi miyoi kaya lanjena duna leiriba si kendra amadi Manipur Rajya lengakna loisindana leiriba si yaning de haina phongdokhi lengakna chapsaba phirep lawduna irang asibu athuba matamda loisinbinaba phongdokhi of last year, and then now it has become a year today, that is 3rd May 2024. It is a very sad moment to think over and to witness such inhumane type of situation that is happening in Manipur, especially those particular our brothers, sisters, our mothers and the fathers of all the community have been displaced in different areas, in different particular places of Manipur. So to witness such particular type of sad moments is very, very unfortunate. And then we appeal to the government, both the state government and central government, why such kind of solutions which are permanent solutions that will bring a proper solutions have not been defined by the state and central government. It's very sad to know. And World Mitai Council WMC na Mitai bu Scheduled Tribe List ta chalhanabagitamak lepa laitana mafam kaya da chatharakiba khongjangi makha chatharakpoina ngarang Megi tang mari thangjanumita Kaksing Sengmaijin dasu makhatana pangthoki Segmaijin apunba mairapaibi amasung Segmaijin Club Segmaijin khoidumga loinana punna chathakiba khongjang aduda Mitaibu kananaba amata ngairaba upaidi ST list chanbani maramaduna laingakna mitaibu ST list chalhanabagi matangda Manipur laingakna center da recommendation thagadabani haibana chingba wafam kaya phongdokhi National Testing Agency NTA na loba undergraduate medical tamnanaba National Eligibility cum Entrance Test NEET parikha ngasi pangthoklagani handak chahi gi oina lebak asigi sahar chamnga ga yankhai teret ta leiba center singda amasung mapan leibaki sahar taramari da parikha si ngasi nungthil pung ani dagi nungthil pung manga ka minute kun phawa pangthokani
हौजिक ओइरक्लिबा नोंसिंगी फिबमना मरम ओइरगा दिमा हसाउ जिलागी मफमसिंगदा मेगी तांग 15 फाउबा चेक्सिनना लैननबा अमदी तंगाई फदबा नतना मपान थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पौदाक पिखरे नेशनल हाईवे नंबर 23 जातिंगा हरंगा जाउगी मरक तंगारांग नुमिदांग पुंग 9 दगी अचौबा गाड़ी चेनबदसु अथिंगबा थमखरे कासार कामरंगादा फ्री आई कैंप अमा ERC आइस केयर सिल्चर नोंगिन NGO अमदी मणिपुरी यूथ्स फ्रंट असम माइफाना पुनः खुसमनदुना ngarang pangthokre चौराकना मियोय चामक कुनरोमना लेमना मिटलायंकी अदुगा हिदाक लांगथकसु लेमना यंथोकी फ्री आइस कैंप असिदा डॉक्टर नंदन देवनाथ ओलोक शुक्लबैदा पारुल लोस्कोर आल्ता बोरभुया नोंगिन NGO की जनरल सेक्रेटरी शरद लाइश्रम माइफा की प्रेसिडेंट थांगजम रोजे नमदी जॉइंट सेक्रेटरी वाहेंगबम सुरेन सरगुजाखी जिरीबाम की कदम तलादा लेबा 38 सुबा असम राइफल्स की कैंपता जिरीबाम पीस कमिटी सेम की बगी चही अमा मपुंग फारक बगी अहानबा मिफम कमिटी असिगी चेयरमैन तहेमांग पानमैना मयाई तांगबा लौदुना ngarang थांगजनुमिता पांगथोखरे मिफम अदुदा जिरीबामदा लेबा कम्युनिटी सिंगी लुचिंगबा लुचिंगबी सिंग सरुकजाखी लोइनाना CSO सिंग कम्युनिटी मेंबर सिंग 38 सुबा असम राइफल्स 87 CRPF जिरीबाम अमदी तमेंगलोंग पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंग यावना पांगथोकिबा मिफम अदुदा जिला असिदा पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा मियाम पुन्ना होनामिनसी हाइबा वापम सिंग फोंगदोकनखी मिफमना अप्रैल की तांग 13 नेशनल हाईवे 53 की कैमाईगी तोलेनखुंदा OCL की टैंकर सिंगदा मांगताकन किबा अप्रैल की तांग 13 खुदलाई पाइबा सिंगना सेजांग मोंगबुंगदा मियोय अमबु फाजिलुबा मेगी तांग अनिदा उचाथोलदा मी लेनादबा जुममै थारंबा मेगी तांग अनिगी अहिंगदा फाइटोल मनाक्ता लेबा लेंगांग पोकपिदा मणिपुर पुलिसदा बॉम लंगसिलंबा थौदोकसिंग अदु मिफमना यानिंगदबा फोंदोखे मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट असिदा मिपुम खुदिंग चथोक चसिंदा अपनबा पीदबा कनागुंबा अमतना बंकर सादबा लाइसेंस यावदना नोंमै पाइबदा आइन की मतुंगिना चैराक पीबा लाइसेंस पाइबा नोंमै फोंगना मियाम मांगदा पुदबा नेशनल हाईवे 53 ड्राइवर सिंगदा अकी अखंग पीदबा मरम चादना प्रेस नोट न चिंगबा फोंगदबा हाइबना चिंगबा वाफम सिंग नुमिदसिगी मिफमना मोट अमतोइना वारेप लौदना यानखी हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना मैट्रिक परीक्षा मकोक थोंगना पास तौकिबा बोंतेरापुर हाई स्कूल की महैरोई सिंगबु तरामना वखरे शिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन SMSU ना मेगी तांग अहुमबो ब्लैक डे ओइना पांगथोखरे वर्ल्ड मितै काउंसिल WMC ना मितैबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहनबगी खोंजंग मखा चथरे NTA ना लौबा नीट परीक्षा ngasi लेबाक असिगी शहर 553 पांगथोकलगनी अमसुंग जिरीबाम पीस कमिटी की चाही फारक पगी मिफम पांगथोखरे वारेप कया सुलौखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare